Hayi yabona-ke lana mfana sasicoca okuyi-Chiefs siqocele Orlando ezinye zezathu ezenza ukuthi ubone iderby ingadlalwa Orlando noma ngabe kuthiwa sisekhaya ngoba nje i-Chiefs impela hayi sabukisa ngayo into eyibhadi lana mntanami babengekho abalandeli kwi-COVID uRamaphosa ulivalile izwe sase sikuvalele ekhoneni okuyi-Chiefs sikuvalela no-ref bengenayo i-pressure labalandeli babo banomsindo sakuvalela ekhoneni Orlando enkundleni yethu impela hawu wangalibona elidlalayo kwalicinga kwaze wayeka ngeke bafana bakithi uzogcagcoma nje Orlando bese ungasitholi isibhaqo sakhona akekho ongasazi isibhaqo sakhona yabona sasiqocisa angazo kwani okweqhikiza la ngakini okuyi-Chiefs lana kukhala ongama-Nigerian uHoto lana waze wathola i-nickname yakhe ethi upelepele obabela basendiya ngoba wababela uSasimane impela inkosi impela hayi ngiyakutshela wena ibhola likhipha ngaphansi kwemlenze more than 2 times siyipetula nje Chiefs siyipetulela nje Chiefs sikhombisa ukuthi izingane kakhulu ngoba babayo abalandeli behleli bebuka emakhaya benethezekile izwe livaliwe umsebenzi ungaqhubeki kumile nje yonke into kodwa liqhubeke ibhola sakukoca saze sabuya nange-second leg impela sikukoca i-aggregate kwagcina ku-5-0 lana-ke isikolo sakhona kwagcina ku-3-0 sikuvuthuza nje kuyi-Chiefs singakunike ithuba ngeke futhi kuphinde kwikhohlwe le game okuyi-Chiefs ngoba hayi ngempela isikolo sa-3-0 sasikade sagcina ukubonakala kwi-derby ngoba sasizobonakala la hayi sayihlukumeza abafana bakithi Chiefs lana futhi abathanda ukuyikhumbula abalandeli bayo le game lena ngoba yabavukisa ngabantu kakhulu okuloji kwawenza imanga kule game okuzuka manje wenza imanga kule game uzakhelela ipasa enza imanga kule game uyabona nje yonke into eyenzeka kule game yayisimanga i-Chiefs-ke nayo ayisaphethe abadlali kwangempela hayi ngoba isiyawa nje kodwa ngcono-ke manje siyavuka ivukile impela kule sizini awubuke nje sesicoca ngeenkomo ohlatshwayo sicoca ngeenkomo kwi-Chiefs ohlatshwayo awubuke into eyenzeka madoda eOrlando awubuke nje sikuvuthuza kumfana opule benyakaza ngathi angazi base stage bayadansa hayi angisoze ngayikhohlwa le game bafana futhi nginashona amakhosi ngekayikhohlwe le game iNigerian lakhala nabo ongeza nabekhotha imlomo laphana kukubi kudeliwe akekho umuntu oyokhohlwa le game bafana ngoba iyona derby lena yakhombisa ukuthi akwazi ukuthi iderby ngalokho iqhubeke base Orlando ngoba kusho ukuthi khona abantu abangeke beze bewine futhi ngeke beyiwine ngempela i-away game ye-derby uma sekuthiwa ibekwa e-Orlando i-derby ngoba lokhu kwacacisa ngokusobala sasibadla nje sibakoca ukuze makuthiwa sibakoce uyabona sesibadumisisile la impela inkosi impela ngiyakutshela wena ayikhumbula lengwenya lena abafana bakithi sishikisha lapha kusiwelele uVincent Pule ushonisa amashonisa abashonisa eshonisa umfana waseNigeria laphana elikhipha ngale kwakhe wapetuka waze wanwebeka wangaze enze njani ayivele ngikhumbule inkunzi yami uZinbawu madoda beno Davis lapha ebhentsini ngiyakutshela wena ulepasa bafowethu ipasi nespecial eyikhohlwa laphana webhuti ayikhohlwa ngempela laphana webhuti ngicela ubukele ligoli leli lashawo loshi lana ubuke ukuthi bafana yayikocwa ngempela iChiefs la kwangadlalwa hayi ngeke mina ukuthi labantu basebengadefend ingane bebona siyingozi kakhulu uJohn eyovula igate ekhoneni bafana bakithi hayi bafana bakithi ngiyanitshela mina ngeniluke ngempela bafana kuthiwa nasi esitoko uJohn evula igate
Thembi Nkosi Lodge, SMS, Shake My Soul, madoda, uMoses, inkunzi, sibajebhula le Morocco kuyiwedade bafana bakithi. Hayi bekuyinkunzi-ke lena bafana nangu Captain my Captain laphana ujele. Ayikwakhala uKevin Hunt lapha wabona khona ukuthi ayikho lento lamanzi awachithwe lenkukhu ibalekile manje. Hayi uLodge wayengayizwile iChiefs. Ubuke nje counter, ubuke nje counter. Buka. 1 touch, 2 touch. Uyaswa manje. 3 touch, 4 touch. Ba! 5 touch counter fana. 2 players, only 2 players. Dabuka inethi bethi bayahlomeka bayaphambili bayoheda bonke. Hey bafana bakithi ngeke ngikhohlwe le game futhi angiboni ukuthi khona umlandeli wekhosi oyikhohlwa. Mhlawumbe abebhakabhaka bengayikhohlwa ngoba vele sebejwayele ukuyigocela iChiefs kodwa hayi abekhosi impela basoze bekhohlwa baze bathola izandla ekhanda belungu. La ibhakaniya yabona uMashiyana ngoba umbona lana wathi esuka wabe eyodayisa ngesitshalena belene eMorocco babeseMorocco noma bekuphi bedlala neAl laphana. Kusephuka idindi iChiefs ithi yahlaba isitanga impela ngicathi kwakuyiyona lesizini. Kwabheda lapho bavuthululwa ngo-3-0 kwifinal sasivele sibafakela ishobolo. Bafana bakithi ngiyantshena mina ngeke le game ngiyikhohlwe. iChiefs lana sayihlukumeza, iChiefs lana sayi-abuse ngendlela ebuhlungu lokhu kwangampela. uJohn evula igate laphana, uThembi Nkosi Lodge, SMS Check My Soul, uMoses. Ngizomkhumbula abafana esikhiphe ezweni lobugqila le eGibhithe kwi-AFCON, uMoses walithola lapho lelo gama. Sayihlukumeza iChiefs bafana bakithi lana. Ngo-second leg iscore sakhona kwaba u2-0 kwase kuba i-aggregate u5-0. Yayibuhlungu ngempela le game uMakhosi. Yayibuhlungu ngempela. I'm sure bayafisa ukuyikhohlwa kodwa lutho.